vanoi mun chom choma sopi ulenau nulapa loila gol alam alama za ta lam kai te ho pakai hacha pastor evangelist missionary nabon chawin kangai lu nau kazana chi bai kan pive tuni nikho December date 2 ilung kit tawin pakai pe ilem now December 25 Christmas nikho zong hetman lo ka hunglung pai di atai tuni nikho pha chom chakat igel khom diu isei khom diwa kahin ta lang nom hi December 25 chule December date 5 chung chang chom cha isei diu kanom hi thu ta le gil ten wang ki sei zo pontin achom lam ta milham zo sen bailam cha ilung gelwa ile kan diu de na zala chu simple ta kahin sei no me ton laya pat ipi ipu khamuwa patna Christmas Jesu Christa leise chunga now sena ahung pin ilim now hi December date 25 ahe kum zatam ta hin mang ta ni ahin la tulangin lam kalang ham hoi lamang ka hepon December date 5 a Christmas mangdingin mitam ta akigon banner jong akimun social media dunga jong akigot na akimuta ne koi matadem nawang kasay gopon amawang ilung gelu akilhap na dinga kasay gorin inahet tiem diu inangay kilo diu he December date 25 hi iti apa nacho vanoya Christian te Jesu Christa nungzu yohin December date 25 hi Christmas Jesu Christa ahung pin lim na acho inaman param tichu a theory a story a background tam min hi amawang hichitam ta la chu only 2 points kan la do de Christmas date 25 iman now hi number 1 Roman te festival Rome te festival la tam ta ne yuvin hichila aman chu sold invictus kiti hichi sold invictus kiti the unconquered saint nisava lopi ta nisa tabanga ava adang umlo va la alopi pen hichi nisava in muthim chunga gal azona Rome te festival muthimin hitabang vanoi analo a muthim salva dinga nisa koi machan apha zolo ava banga va zolo unconquered zolo nisan muthim ado hichi festival hi Rome ten anaman jiwe yachu Rome te lalajin Roman emperor Constantine kiti pala lajin hichi Rome te festival nisan muthim ado hi ahin la sonova Jesu Christa hungpin jong hi hichi azo anaman hi aje chu ibn de Jesu Christa jong wana ko na hungki sol va hi hichi Jesu Christa va chun muthim gam anodo a muthim gam jo asal va hi hichi muthim gam chon set to kite ka hichi chon set chu Jesu Christa ahung pin hin chon set gal azo tivet sana chu Rome te festival sold invictus the victory of sun over darkness muthim chunga nisava in gal azo chu anala uwa Jesu Christa ahung pin jong hi December la a Rome te festival ni ko acho ain manuti chu theory number 1 hai number 2 Rome te emperor tam ta nomini Roman emperor ho hi Rome te khanglaya chu amawon pathin banga anovu e pathina na gel ho emperor hi chu Roman emperor tam ta anomin Nero kiti ho Domitian kiti ho alole Titus kiti ho tam ta nomini atam zo hi Christian te chunga nasata persecution analhut Roman emperor tam cha nomini amawang kidang ta in Roman emperor Constantine kiti pahin Jesu Christa je vision ahin muin Jesu Christa vision ahin mun a kun chun gal anbolin Jesu Christa vision amu zova gal ahin zo phat chun hichi a vision a kun chun Jesu Christa pathen ta be di jo ahin ta santan Christianity anpom ta ne Roman emperor chu hichi khangla ya dinga cho vanuya alen pena an anaki giale ya cho vanoi pumpi adi a Roman empire sung se chu ama thunei nai hi a chu Roman emperor Constantine in
hechi Christmas Jesus Christa ahung pe nikho hi ama ho khanglaya dinga chu ahin su towa AD akiman pani evena hi le AD 336 AD kumapa nahi hechi Christmas ni koi December 25 ahi hungki mang hi ne hechi pa chu a background ni sei we khatna chu Salt Invictus kiti Nisa festival a kuna anaman pano Jesus Christa va hi a chon set muthim anodo chu anasu to over anamano. Number 2, Roman Emperor Constantine in Jesus Christa ahinta sanjova chu vanoi pumpi ama thaneina Roman Empire sunga chu December 25 mandinga tulu na anasimuwa tu di chana hi inaman jiu chu theory number 2 adang dang jong tam ta omnai seizo po hite ahile Bible a Jesus Christa apin ni khochat hi record umlo kidang ta khale Deuteronomy bungsom nilako changsom nilako Deuteronomy 29 verse 29 The secret things belongs to the Lord our God but the things revealed belong to us akisel gu zo se pathina hi amawang akiphom do zo se e hole itu te ichate wa deti hallelujah Bible ai imazo se record ke bol lo e hon wa noi miten a he na a hin piding pathienin asel gu tam tai Bible ke ji do lo ama wa e ho adinga apachom I hin na diu Jesus Christa isan na di wa hi I ho adinga angai chakham khami pathi eji do pi akisel gu tam tai pathina a hi ti chu Bible a mai Jesus Christa apin ni khoi koi machan het lo secret he enjoy say bang wa Deuteronomy 29 chu akisel gu kitil achu pathin apin ni kho Jesus Christa apin ni khoi secret na mai nang le kei banga ipin ni kho apin ni kho kitup chana anaki ji do le hi chi chun mi him a hi na pa bu ata langding pathit a hi na pa asu mangde aji chu pakai su Abraham masanga ana umsa ka hi ati ne leiset mi ma ahung pin masang pe pe a wana an umsa alpha hi abula an umsa hi eternity ton son an umsa hi Bethlehem ahung pin chu earthly life mi hema ahung pin na akipa na bohin Jesus akipa na ta chu Bethlehem gan an kong chu hi po ne ton son an umsa hi ya chu Jesus Christa apin ni ko hi koi machan het lo hi chu pathit ahina pathit alopina pathit ahina lai ta chu apin ni ko akihet lo chu hi apin ni ko kitup ke chan ki hele mi tam ta in mi hem banga agial ding apathin hina pa chu mi tam ta amu do zo lo le ya chu secret things belongs to God akisial gu pathina ahi ti banga chu Jesus Christa pe ni koi koi ma chang het lo ji zong ki ji do lo hi hi che chun ton so na pathin hi ti ve sa nai number 1 he chu re naw te ho December that 5 amang go hin hoilanga ko na Jesus Christa chu that 5 a ping ham ti ala adu ham asor soilang a henom vile comment anan say te Bible hi Matthew to Revelation Genesis to Malachi Bible Jesus Christa aping ti heaven amawang apin hu akiji po ne hichalai ta jo pathin miracle pathin cha pa hi na choi o ti lang le appending gawa Isaiah injong asay chule prophet samtain Maika azong ki say tam ta ki say prediction ki pi prophesy ki bole amawang appending chu o ti an ki say enti ahung pi ngai appending thu ki say jin ping jong aping tan wana akaldo kitan nikhat ding le rapture hungsu kit ding amawang anapi ni ho chu record ampoi pathinin akisial go akoi ja chu record umlo ti chu sei do no bani December that 5 apin ne aping mo mong ti chu hoilanga proof apiu ham gawa kon ham ailo epia kon ham ina ta san lo hel di hi December 25 hi tu da pan ai naman hi ina mangovin reviver omin ikito ovin unity omin western hoilang lang chun imang na ve
ka la khat na Europe gam America gam hoi lang hi zong le December 25 amang lo zong nan ti amawang majority atam zon 25 iman oi thagau mang thai tam ta hu doi no min reviver o min ilamovin la isavin thano ti mangovin I macha aboi pu ni 25 azong chun pakai su apian pui plainly speaking amawang vanoi pumpin apingi tia ita sanji wa chu apin ni ko het lo ji wa chu ani ko ke pon 25th December chu vanoi pumpin aman kho me I macha aboi di ompoi apin ni ko thupi ai pon ahung peng pa Jesus Christa chu thupi zo ai ti ba het do no me ai le itu na pa na ki mang kho ma I macha boilova I atile December 5 hi ahin te bom hoila ham source gau thu ita san lo diu I macha ta san lo diu hi aji chu Bible hi a secret ho zo se pathirin apun do lo hi gau thu a apun do ozong le ita san lo diu I macha ta san lo diu pathi ahin na like ta chu koi machan ani khu he poi ti bat se do no mai December 5 amang ho zong ya chu aman nol mang ta venti amawa I macha ama hozia pathin ita sannaw ahung ping pa Jesus Christa ita sannaw hi hiti asu isu ling sa lo diu ino pha sa lo diu aping pa Jesus Christa ani kho sanga aping pa phatsa I ho diu chu atu pi zo ai ipu ipa kha nguwa pa na kumza tam ta hung ki manga I macha boilo thagawa revival ki changa thagaw mang thai tam ta ki hu do hobung khanga imalam zo sa khang tuin December 5 atum bia manjin I macha lung op kai ne po tin kitup ke chang in man jing bak nguwa ipu ipaten church father ho chula khang lui ta hon anaman jing bagin December 25 tan kipa thnom tin mangkho butin December 5 hos in ita san now lung op kai nei po tin min abol nom bol tan amawang ina chipi jingu ita sano ipu ipat anazui 25 December mangote ape ni wang cho ke poi amawang adi ho sanga Jesus Christa cho tu pi zo ti chu number 1 sei do no mai chule lam kalam tu ka ti poi Africa thu ka ti poi South India thu ka ti poi gau thu chung chang he chom cha ka sei do no men he OT to NT ki kai 400 years intertestamental period omai OT apana NT ki kai 400 years silent years tin jong okay in intertestamental period tin jong okay hi chi sung se ahi malaki thim gau akichai chai hi thim gau umtalo thip chata ne hi chi silent age silent period chu kon ahin su ke amitile the silent years was broken with the prophecy of John the Baptist. John Baptist hungki na John Baptist in hiti achu Jesus Christa hung na ding hi ahin lang sap ki na aman Jesus Christa hung ding hi tua hung ding pa hin hagau thinga baptai ka chan sa di hi ken wang tuya baptai ka chan sa ni ki akem chu sul ham dingin song ka kilom poitin John the Baptist ki tipahin gau thu na season Jesus Christa ahung din chu aman prophecy anabol ni he chu Bible scholar tam ta ina sei chu pamitile John the Baptist last prophet pathina ko na AKP pathina ko na vanoya hung thim gau tam ta an omin Bible record nom so kezin amawang Bible akimu thim gau chai da pen anu kha pen Jesus Christa hung din na sei chu John Baptist ahin ama zo wahin thim gau tam ta nante amawang pathina kuna hung ki sol God sent heavenly sent prophet chu hita bang chu John the Baptist achai na hitai di chu scholar tam ta in confirm abola based on the scripture koi chanute koi chapate tam ta nante amawang God sent pathina kuna hung ki sol thim gau ta chu John the Baptist achai na tai di chu akisei ta ne Bible hi 2 Timothy 1 Timothy kiche dai move ne pathin ahai khum pathin thu thieng bu ki hilna ki phona chon phat ki sinsa na ki pui jang dina phata hiti ne pathin ahai khum from cover to cover abula pat achai ne ge pathin ahai khum hi chi a ko na koi ma chang ala do loading koi ma chang a be loading ki ti
tôn sốt thu giống Bible là oma thu tan na thu giống Bible là ama Bible acham kim set la tan Bible tailo external adang Bible la hilova adanga ko na thu phun gau thu zo se cho Bible acham kim poitin a hide hiya cho Bible cham kim hai tan Bible inei ta win Bible inei wal I ma chadi gau thu angai chata poi the Bible is quite sufficient Bible chu acham kim set hai tan adang I ma cha ingai chata pove gau thu ingai cha na la iwa thu phun ingai cha na la Bible acham kim poitin ai hi chu di talo pathin thu a ko iwa mang duty na ta ni as Bible acham kim sel he ne very solid example mi hau pa to Lazarus chu kiche da tu sim chu thulem hi jong le ata hi jong le pakai sun aseya amin ta jong Lazarus ti amin pu Lazarus ong athitan mi hau pa jong athitai mi hau pa chu damun amtan mei ko ga amtan mei dila Lazarus wang chu Abraham angsung atota ne mi hau pan tui athumin gamtin athum tai pak Abraham ko machun kappa Abraham Lazarus chu solin lang leise chung keiman pen pi pasal so pi nga kanezin ama ho ko machun pathin thu ga sehen a hi lo le kei bang bangai hitabang mei dila hung di util asol ta ne ai wang Abraham in adon bun kidang tai athila ko na khat achi zo angai poi Lazarus achi zo angai poi izi inemitil ama hon mo sile them ga ho anei na veti ama hon mo sile them ga ho anei na ve kiti phatza interpretation ngai e pikise nam mo sile them ga ho anei na ve kiti va noi miten mo sile them ga anei na ve kiti phatza deep interpretation deep study ngai hicha mo si tu chang Abraham tu chang ipiham itile mo si ati hi hichi Bible khangla ya Jesus Christ le analen lai ama athi zova seju khangla ya chu tu abangai Bible hi paricha compile ki bola canonize ki bola book form umlo lai hichi khanglai ot ta nt akipat first century second century la ya hi ta sanmite Hebraite hian lang chule Gentile te hi zong le mo si ati hi mo si dan le khabu Torah Genesis Exodus Leviticus Number Deuteronomy hichi le khabu ngai mo si le khabu tia an het oi adang se si nt yong full form atia chu book form umlo lai canonized ki bol lo lai mo si ati ku Genesis Exodus Leviticus Number Deuteronomy Torah ati na Them gau ho ati khu them gau le khabu ho Isaiah Jeremiah Lamentation Daniel Ezekiel them gau le khabu zo se khu them gau le khabu na het achu Abraham in say pi pen ta chu athila ko na khat achi yo ngai poi Gabriel wan til hum kum su ngai poi Michael wan til hum kum ngai poi koi ma cha ngai poi wa noi mi ten pathian tu het na diu damun thu wan gam thu thutan na thu lagau tu izakai a het na dingu vin ama hon Bible anei na vati nei ne mo si the them gau ti jo Bible ti dai amo khang lai prophets le ka bu ho mo si Torah ti nei tulaya dinga Bible complete Holy Bible ti na hin ya chu gau thu angai po I macha angai po Bible cham kim sel hi thutan na chungchang ton sot hin na ton sot thi na pathin ama hitama chu revelation akibol na ama reveal akibol na special revelation general revelation pathin akipon na zo se Bible cham kim sel urnaw te ho hi chon gau ngai poi vantil hung ngai poi Gabriel ngai poi I macha ngai poi pathian tu ima zo cha cham ki me lung op kai ji po hite inia uwa pa ipui pa kha pa na Bible achi pi uwa adam I macha ngai chalowa gau thu ngai chalo thu phon thu ngai chalo I macha ngai chalowa pathian thu na chi pi mi tam tan hin na ma reviver an uma hite ba noi pumpi akup athala Jesus Christ sei ju hon jong pathian teaching Jesus Christ teaching cho chi pi uwa akup athala lewin gau thu ngai pu unaw to sa chu ta sana idin de diu pathian tu ipe cha diu ti pa sei do no me chomlam ta ka se hintin as Christmas that 5/25 was I confused lo diu ti pa thanom ta 25 lung cham kim sel iman diu revival lun sa diu thanom iman diu a chai nan
nikho thupi ai pon a Jesus Christ ahung peng pa thupi i Christmas mandat noi ahoi mo le jeng ta ne gol no ma bang loi lam kul keu si amang loi bong sa vo sa von thupi decoration gam thupi sau ne ama wang hoi ta vena le Jesus Christ ahung pe ni Bible la New Year kum tha pa ku Bible umlo kitile ki sewal pont umlo he kolle vai non Christian zo sen kum tha amat he tu calendar iban pau azui ho zo sen ama wang Jesus Christ ahung pe ni Bethlehem ahung pe ni Bible la kiche ta ke je oti azong prophesy en ki bola enti a fulfillment agui lun nai so Christmas iman da ki kapo nat mo he mi atam zon revival amang gabdan aching athim hon thagawa pilingon ama wang angol changin thagawa piling lo thagaw ho sa lo mi tam zon lap song sa na golop bol na vo sa bong sa thupi zo apeng pa Jesus Christ ki hepatalowa golop abang loy zon than hoi na mang loy shopping abang loy ne khom na mai ma gela pathian thupi pen ta bai sumil tam ta am ta ne ulnaw te ho i Christmas man da hi hoi ta gelen ka jin te adi ta Jesus Christ ahung pe hi van lo pin hindala lalto na zo se hindala Philippi le khabo emptied himself a home keu banga ama hung ki suneva van lo pin hindala me he ba hung penga apen na bunzong Bethlehem gan an ko nga hung lu hospital be hi hen inlum be hi hen gan an ko nga anu apa ta sa hung pe na Joseph Mary zong hiti acho mi gan thei mi choi nun moi noi dung pen ta hung pe ngai ama wang Jesus Christ a hung pen chung chang hi gan an ko nga hung pen han lang mi noi nung pen ta Joseph la Mary hung pen zong le a pen chung chang hi leng in zong alung in Herod leng pa in alung in a asle ka tem ngot a hen lo za wa kel ngoi chung hon aza ni a pen na chu noi nung pen ta hi zong le a pen pa wang hi van noya every society alungai achung nung pen lek in sung alungin aching pen asle ka tim ho anoi nung pen kel ngoi ching ho mizo se za dingin Jesus Christ a pen chung chang hi pathin ata langin he kidang ta khat he achu le naw te ho hoi ta gelvin Christmas von athupi pen hi poi decoration athupi pen hi poi Christmas tree athupi pen hi poi gold nu athupi pen hi poi vo sa bong sa nga athupi pen hi poi in sung che ho bong cha revival ibat dio pathin tu parcha isei dio gold nu man loading el tol ball loading len khom song lam ko thupi sa beset loading thagaw la sa ding pat cha revival chutile ichate next generation hon jong alul na alo pina agim nei ane diu Christmas di tai man thi sei do no ulnaw te ho Christmas tam ta hin aping pa Jesus Christ ki pa na hoi a hi po nei line tai par chat na bang so keotin hoi ti go te kadam poi decoration Christmas tree bong sa kadam poi amawang hiti cho thupi pen hi poi iman dan pawi Jesus Christ ahung pen tu simpai lungil ta gelo hitin hiti salvation message pai pathit ei ngai lu ta pawi phongjal zo hiti ti chu priority ai ko yu de sa kan se video chom cha kan bol na chunga idea chu say nom comment bol nom supplement bol nom alo critics ta hoi ta say nom mong most welcome video na ve zo se pathin na bo chamen pathin na bo ta ka ke pa